Sigurno si bar jednom, dok si gledao neki hollywoodski film, onaj gdje junak živi u luksuznoj vili, vozi skupoceni auto i nikad ne brine za račune, pomislio kako su ti likovi došli do tog novca. Gde su uložili da on radi za njih, a ne oni za njega? To je trenutak kada većina nas počne da se pita o investiranju. Ne radi se o brzom bogaćenju preko noći, to je obično samo u filmovima, već o pametnom načinu da tvoj novac raste vremenom. Kroz akcije, fondove, nekretnine ili čak kripto, ali uz realan rizik i strpljenje. Nažalost, većina nas odustane jako brzo zbog ogromne količine nepoznatih informacija koje zvuče kao strani jezik. Zamisli sada sebe u glavnoj ulozi tog filma. Imaš neku ušteđevinu na računu, ali ona samo stoji i gubi vrednost zbog inflacije. Šta ako ti kažem da postoji način da taj novac počne da radi za tebe i to već posle samo mjesec dana od prve investicije? Dobrodošli na Berzino, platformu koja ima za cilj da te nauči kako da postaneš suvlasnik najvećih svetskih brendova i kompanija i pretvoriš se u pravog junaka iz hollywoodskih filmova. Naš zadatak je da te naučimo kako da novac koji zaradiš okreneš i nateraš da radi za tebe. Posjeti berzino.rs i investiraj u svoju budućnost već danas. Besplatne lekcije te čekaju na berzino.rs/akademija. Nemoj da zaboraviš da lajkuješ i podeliš ovaj video sa svojim društvom.